Tina, naj ti samo spomnim, možnost je nakupa samoglasnika. A lahko povem besedo? Ja, ne, kaj ne bi kupila še, da bo zihar. Kje bi ti dolgo šla? Jaz sem tako netipična ženska, ful ne maram nakupovati, ne. Ja, dejno, kaj pa če ti častim jaz? Jaz ti kupim. Sam se boš mogla potruditi malo za to. Kak si džentel. Imam eno tako stvar, ki mislim, da bi te zelo ležala. Povej. Ja, pantomimico, da se greva igrati. Ti kažeš, jaz ugibam. Ker po mojem bo fajn. Le, če ne boš pa kupila. Zmenjen. Ker jaz mislim, da res si želim, da mi Tina G kaže pantomimo enega. Kjer ga želiš? Ne, meni vse, nimam pojma, kaj se skriva tukaj. Aha, dobro. Yes. Nekaj mi prav, da boš dobro pokazala, no? Tako da imava 60 sekund časa. 60 sekund imava. Ok, gremo. Veliki, tabla. Platno. Platno, ok, platno, prva beseda je platno, druga beseda je platno. Druga beseda je platno, ok. Platno, risanje na platno. Slikarsko platno. Yes! Yes! Slikarsko platno. Pa ni bila lahka slikarsko platno, si pa risala, to je kar letelo se. Barva je špricala po studiu.